A ovo je samo jedna od vratolomija koju izvode umaški dečki. Ovakvih, ali i drugih, bit će još mnogo. Sada naročito kada su dobili reprezentativno mjesto gdje će, bez da ikome smetaju, moći usavršavati vještine. Na njega su čekali 2 godine, a sada? Konačno smo zadovoljni, ostvario nam se san. Veličine rukometnog terena raspolaže s 3 sprave, velikim kvoterom, piramidom i kombiniranom spravom. Imamo spine, imamo skok i imamo mini ramp, takozvani, znači onaj half pipe, takozvani. Tu se nadamo da ćemo sad na taj način malo dati ljudima priliku da počinju voziti, da se počinju baviti tom disciplinom, da ne bude samo nogomet i rukomet ovdje u našem Umagu. Park će koristiti i brojni turisti obližnjeg kampa, no ono je prvenstveno namijenjeno djeci i mladeži sa Vodrije. Ovim sportom već se bavi njih 40-ak. Najviše ih ima na rolama, BMX-u i mountain bajku. Počeo sam voziti od kad se u Umagu otvorio naš prvi skatepark. Tada je došao internet, nakon par mjeseci kad se otvorio, sreo sam nekoliko prijatelja s kojima se i danas družim, zajedno vozimo i od tada sam znao da ću se do kraja života baviti time, do kad mogu. Meni taj sport predstavlja puno toga, jer bavim se 11 godina, dosta, i od malena, kad sam to počeo, to me odvelo kroz neki život, sad na neki način, neki drugi način, ali odrasao sam uz to i uz to taj sav adrenalin i skakanje i rotacije i vratolomije. Svaki je sport opasan, kaže ovaj dvojec, no jednom kad pronađeš ono što voliš